السلام علیکم. له کارتون فلم څخه د انګلیش زده کول په پښتو کې دا پارټو یعنی دویمه برخه ده. د دې لومړنۍ برخه موږ په تیره ویډیو کې ویلې وه. که چا هغه نه وي کتلې نو د هغه لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم، حتما درسره وګورئ. او په دې ویډیو کې به موږ هم په ډېر په زړه پورې انګلیش زده کوو په اسانه طریقې سره. نو ملګرو ویډیو راسره لایک کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. She is Judy. She is very rich and arrogant. She is Judy. هغه جودي ده. جودي د جنۍ نوم ده. She is very rich. هغه ډیره مالدار ده and arrogant او ډیره کبرجنه ده. څه ده؟ rich ویل کیږي مالداره او arrogant ویل کیږي کبرجن ته. Judy, your dinner is ready. You are still playing video games. Judy, your dinner is ready. Judy, ستا د ماخوستن ناشته تیاره ده. You are still playing video game. ته تر اوسه پورې ویډیو گیمونه کوي. Still ویل کیږي تر اوسه پورې. Stop teasing me, Mom. I am busy right now. Stop teasing me, Mom. دې مطلب دا دی چې ما مه ځوروه مورې. یعنی مې پریشانه کوه. Teasing ویل کیږي ځورولو ته. I am busy right now. زه اوس مصروفه یم. څه دی؟ busy ویل کیږي مصروفه. I don't want to hear anything. Come with me and have your dinner. I don't want to hear anything. زه نه غواړم چې یو څه واورم. څه دی؟ Come with me. له ما سره راشه and have your dinner او د ماخوستن ناشته دې وکړه. Okay, Mom. I am coming. Okay, Mom. صحیح ده مورې. I'm coming. زه در روان یم. What happened, my sweetie? Why are you not eating anything? What happened? So وشول my sweetie زما خوږې. Why are you not eating anything? ته ولې هیڅ هم نه خورې؟ I don't want to eat this food. I want to have steaks, Mom. I don't want to eat this food. زه نه غواړم چې دا خوراک وخورم. I want to have steaks, Mom. زه غواړم چې د غوښې یوه برخه ولرم. Steaks ویل کیږي د غوښې برخې ته. څه دی؟ د غوښې ټوټې ته څه ویل کیږي؟ steak ویل کیږي. steaks. You should be grateful for this food. It is raining outside. We cannot go out. You should be grateful. ته باید مننه وکړې for this food د خوراک لپاره. څه دی؟ مطلب د خوراک به ته منندوی وشي. It is raining outside. بهر چې دا باران وریږي. We cannot go out. موږ بهر نشو تللی. Fine. I will order something. I am going in my room. Fine. صحیح ده. I will order something. زه به یو څه order کړم یعنې یو څه به راوغواړم. I'm going in my room. زه خپل کوټې ته روان یم یعنې ځم. Mom, Dad has a fever. He cannot go to work today. Mom, مورې Dad has a fever. پلار چې ده هغه تبه لري. He cannot go. هغه نشي تللی to work کار ته today نن ورځ. Jasmine is also sick. I will take them to the hospital. Jasmine is also sick. Jasmine هم مریضه ده. sick ویل کیږي مریض ته. I will take them to the hospital. زه به دوی هسپتال ته ویسم. څه دی؟ زه به دوی هسپتال ته ویسم. Do you have money, Mom? You cannot buy medicines without money. Do you have money, Mom? آیا مورې ته روپۍ لري؟ You cannot buy. ته هیڅ خطه نشي کولی چې واخلې medicines دوایي without money د روپو نه بغیر. Rose, my sweetie. You have to get my wages. I am not feeling well. Rose, my sweetie. Rose زما خوږې. You have to get my wages. ته باید زما مزدوري ترلاسه کړې. wages ویل کیږي مزدوري ته. I'm not feeling well. زه ښه احساس نه کوم. Sure, Dad. I will talk to your boss. He said he would give you your full wages. Sure, Dad. بالکل صحیح ده پلاره. I will talk to your boss. I will talk to your boss. زه به ستا له بوس سره خبرې وکړم. He said هغه وویلې he would give you your full wages چې هغه به تا ته مکمل مزدوري درکړي. څه دی؟
ګوریا he would give you چې هغه به تا ته درکړي your full wages ته مکمله مزدوري. Mom, my head is spinning. I am not feeling well. Mom, مورې my head is spinning زما سر چکر راځي زما په سر چکر راځي spinning ویل کېږي چکر ته. I'm not feeling well زه ښه احساس نه کوم. Jasmine, my Jasmine my sweetie Jasmine زما خوږې. sweetie. Jasmine has passed out. I need to take her to the hospital. Jasmine has passed out. Jasmine بېهوشه شوه. ګوره passed out ویل کېږي بېهوشه کېدل. څه دی Jasmine has passed out. Jasmine بېهوشه شوې ده. I need to take her to the hospital. زه باید هغه هسپتال ته ویسم. Mom, I will meet you at the hospital. I am going to get Dad's way. Mom, مورې I will meet you at the hospital. زه به تاسو سره په هسپتال کې ملاقات وکم. I'm going to get Dad's wages. I'm going زه روان یم to get چې ترلاسه کم Dad's wages د پلار مزدوري مې. Wages. Chop chop. I want everything perfect. Do you hear me? Chop chop زر زر کوي. Chop chop مطلب دا دی چې زر زر کوي. I want everything perfect. زه هر څه مکمل غواړم یعنی صحیح غواړم. Do you hear me? آیا تاسو ما اوري که نه؟ Me? Everyone is very lazy here. I hate poor lazy. Everyone is very lazy here. هر یو ډیر سست دی دلته. Lazy ویل کېږي سسته. I hate زه نفرت کوم poor labor له غریبو کارګرو څخه. Laborer. Excuse me بخښنه غواړم. me. Where is your dad? What are you doing here? Where is your dad? ستا پلار چیرته دی؟ What are you doing here? ته دلته څه کوې؟ Here. I am in big trouble. Please help me. My dad cannot come. I'm in big trouble. زه په یو غټ مشکل کې یم. Big trouble ویل کېږي غټ مشکل ده. څه دی؟ Please help me. مهرباني وکړه ما سره کومک وکړه. My dad cannot come today. زما پلار نن نشي راتللی. Come today. Where is he? Why did he not? Where is he? هغه چیرته دی؟ Why did he not come today? هغه ولې نن نشي راتللی؟ Come today. My dad is very sick. He has a high fever. I want my dad's. My dad is very sick. زما پلار ډیر مریض دی. He has هغه لري a high fever یوه لوړه تبه. I want زه غواړم my dad wages زما د پلار مزدوري. Wages. Please give me my dad's salary. I need to go to the. Please give me my dad's salary. مهرباني وکړه ما ته د پلار تنخواه راکړه. I need to go to the hospital. زه باید هسپتال ته لاړ شم. Hospital. I got it. Come with me in my office. I got it. زه پوه شم. ګوره I got it دې مطلب دا دی زه پوه شم. Come with me له ما سره راشه in my office زما افیس ته. Don't sweat it ورخطا کېږه یعنې پریشانه کېږه مه. Don't sweat it. I am shivering, Mom. I'm shivering, Mom. ګوره دلته د shivering مطلب دا دی لړزېدل. ګوره I'm shivering, Mom. مورې زه لړزېږم. څه دی؟ زه لړزېږم. I want to sleep. زه غواړم چې ویده شم. لړزېدل هغه ته وایي ملګرو څوک چې مطلب تبه لري که نه هغه تبې د یخوالي له وجې لړزېږي هغه ته shivering ویل کېږي. څه دی؟ I want to sleep. Your sister will come back soon, Jasmine. We will buy. Your sister will come back soon. ستا خور به ډېر زر راشي. Jasmine, we will buy medicines for you. موږ به ستا لپاره دوایي واخلو. medicines ویل کېږي دوایي ته. Medicines for you. I cannot wait anymore. This cough. I can't wait anymore. زه نور انتظار نشم کولی. This cough دغه ټوخی is killing me. ما مړ کوي. Is killing me. Please, honey. Have a seat. I will bring. Please, honey. مهرباني وکړه honey. Have a seat. دلته کښېنه په دې سیټ باندې. I will bring you some water. زه به ستا لپاره یو څه اوبه راوړم. You some water. Why did you shut the door? Please give me my.
Why did you shut the door? تا دروازه ولې بنده کړه؟ Please give me my dad's wages. مهرباني وکړه ما ته د خپل پلار مزدوري راکړه. My dad's wages. Don't panic, dear. I will give. Don't panic, dear. خوږې ډارېږه ما. چې کله موږ وایو کنه don't panic. panic ولې کېږي ډارېدل ته. Don't panic ډارېږه ما ډېر خوږې. I will give you زه به تا درکړم a lot of money ډېرې زیاتې روپۍ. Give you a lot of money. You are so beautiful. You are so beautiful. ته ډېره ښایسته یې. Don't cry, dear. ژاړه مه خوږې. Don't cry, dear. What are you saying? I have to go to the hospital. What are you saying? What are you saying? ته څه وایې؟ I have to go. زه باید لاړ شم. to the hospital. هسپتال ته. I need to go. زه باید لاړ شم. I need to go. Everything is going to be perfect. Everything is going to be perfect. هر څه به صحیح شي. Let's have some fun. راځئ چې یو څه مزه واخلو. Let's have some fun. Stay away from me. Stay away from me. له ما څخه لرې اوسه. I want to go from here. زه غواړم چې له دې ځای څخه لاړ شم. زه غواړم چې له دې ځایه لاړ شم. I want to go from here. Please, doctor, save my husband and daughter. Please, doctor. مهرباني وکړه ډاکټره. Save my husband and daughter. زما میړه او لور وژغوره. They are in pain. دوی په تکلیف کې دي. They are in pain. I am so sorry. I cannot do anything in this case. You have to pay the I'm sorry. زه ډېره بخښنه غواړم. I cannot do anything. زه هیڅ هم نشم کولای in this case په دې کیس کې. یم په دې مسله کې دې کیس کې زه هیڅ هم نشم کولای. You have to pay. ته باید ادا کړې. The hospital fee first. د هسپتال فیس لومړی. hospital fee first. I will give you money later. Please, doctor. I will give you money. زه به تا ته روپۍ درکم later وروسته. Please, doctor. مهرباني وکړه ډاکټره. examine my husband. زما میړه معاینه کړه. examine ولې کېږي معاینه کول. Examine my husband. Please help me. Your boss tried to take. Please help me. مهرباني وکړئ زما کومک وکړئ. Your boss تاسو boss tried کوشش یې وکړ to take advantage of me چې له ما څخه ګټه واخلي. Take advantage of me. What? He is very cruel. You should go away. What? دا څه وایي؟ He is very cruel. هغه ډېر ظالم دی. cruel کېږي ظالم ته cruel. You should ته باید go away. له دې ځای څخه لاړ شي. He can fire us. هغه موږ شړلی شي. He can fire us. Can I get some money? Can I get some money? آیا زه یو څه روپۍ ترلاسه کولی شم؟ My dad is really sick. زما پلار ډېر مریض دی. Dad is really sick. Here you go. Here you go. دا واخله. I have just a few dollars. زه یوازې یو $100 لرم. I have just a few dollars. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مهرباني. You are very kind. ته ډېر مهربان دی. kind ولې کېږي مهربان ته. You are very kind. Where are you my sweetie? چیرته یې زما خوږې؟ Where are you, my sweetie? Daddy, wake up. Daddy, wake up. Daddy, پاسه. I need you, daddy. زه تا ته ضرورت لرم daddy. پلاره. I need you, Daddy.